Hallo vriende, Eloise Simon hier. Het is vir my wonderlik om aan te kondig dat ek na 'n redelike lang afwesigheid weer terug is met my pragtige, gesalfde, geestelike musiek, gelei deur ons lieflike Heilige Gees. Julle kan my musiek aanskaf in die volgende formate: CD, ja, ek verkoop nog CD's, USB of DVD, of al my musiekvideo's op 'n USB. So jy kontak vir my by WhatsApp nommer 072 676 5972 en jy sê vir my waarvan sal jy hou. En ek stuur dit vir jou. En dan sit jy gereed, want Januarie 2026 in ons Vader se goeie wil neem ek my nuutste CD op met 15 liede wat die Heilige Gees deur my geskryf het. So 2026 gaan net so opwindend wees. Mag die Here u seën. Mooi bly en soet wees. Luister my siel, na die stem van jou Jesus. Luister na hom. Luister my siel, ja luister my siel, na die stem van jou Yahweh. Ach, luister na hom. Jesus, the breather, Jesus, life giver, come and bless me with your presence, mighty Lord of Lords. I exalt you, my Savior. Now I know I just can't take it anymore. So with a humble heart and on a bended knee, I'm begging you, please help me. In rechtvaardigheid en hieroor is my hart vol dankbaarheid. Elohim Yareh Kadosh Maken Melech Yahweh God van alle reinheid. Hy bevry my uit die mag van die vyand. Oh, how I love you. Oh, how I need you. I bless the day you called me to walk your way. I love my Jesus because he first loved me. He first loved me on the cross of Calvary. He thought of me. He gave his life so I can also have eternity. So close to him, so close to him, in holy places above. Want hy is heilig, by is ek veilig. Hy bewaar my, ja, hy waak oor my. Hy het die tafel voorberei, die brood is goed, die wyn is soet. Ewige voeding, die krag wat ons lei na 'n nuwe dag. Be his chariot while the winds are his messengers, and flames of fire remains his servant.